Na ovogodišnjem sajmu agritehnike u Hanoveru predstavljena je nova Deutz-Fahr serija 8. Traktor donosi nekoliko važnih inovacija, od kojih je najveća nova Sigma Vision kabina. Prostrana, tiha i potpuno digitalna, sa iCluster i iMonitor ekranima koji pružaju jasnu kontrolu svih funkcija. Traktor pokreće novi N67 motor sa 340 konjskih snaga i 1398 Nm uparen sa TTV menjačem koji omogućava glatko upravljanje i brzine do 60 km/h pri nižim obrtajima. S polja, novi LED potpis i modernizovan izgled. Ukratko, serija 8 dolazi sa praktičnim poboljšanjima koje će mnogima mnogo značiti u njihovom svakodnevnom radu. Ovo je bila njena premijera na sajmu u Hanoveru.